abo kuhereza agamahega acayereza byarahango rwebembere kitongore cyane cya Uganda nagira ngo habwo kuburenko abatura batwirene batahiri ihamba rya Echuya atyagaraka yongera agira ngo kizibe kinkija kucendezebwa twareta amahega igana hati turaza kuha amaka igana rero kandi turaza kushaka tumwe turongeraho ekitendero kishyize no kugira ngo buri muntu wena uri muri rubanda na munonga baherereye n'engezi ya Bunyonyi hamwe nabo abaherereye n'ihamba rya Echuya bagira amahegaga kugira ngo tutaguma turashisha ibyo bahangwa konka kandi cya kabiri twashobora twabaletera ibintu by'anshaki no manyo bwo cyatiya no bwe sente nyinshi Echuya Uganda for the support of our people in Rwanda nagira ngo bahireye by'enjoki nko murengo gukwera abanta barukurinde byo buhango kutunga kasente mane buza kutuyamba munonga keco kureberaho enjoki ubutwatunga bihumi niza kutwongerera ha musharuro emirimo emwe yitwani tugira ngo ubundi titwine ntasa abwo kutunga izo njoki n'ebihumi byo murembe twaza kutunga ntasa yiyonjireho ibintu batuhereza twareba ngo ibintu baza kutuhera bituyambe mu makagetu tutunge mentasi. We really appreciate because they have distributed items like energy cooking stoves and beehives. So these items are going to help us conserve the environment because the energy cooking stoves will reduce on the amount of firewood required by households to prepare their meals and any cooking stuff. Ekibira cha Echuya kirukushangwa mu district ya Rubanda hamwe na Kisoro kino mugasho muhango mu cyanga cya Kigezi kandi kukirinda no kutebwa mamani amakuru agagasha kwa Job namanya